uyu munsi kuwa gatanu inyeshyamba zo muri Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia zemeye guhagarika imirwano yari imaze amezi hafi 17 ishyamiranyije na leta nyuma y'uko ejo kuwa kane leta yatangaje ko ubwumvikane ayo nzira iganisha ku mahoro. Umuyobozi w'akarere ka Hirshabelle ko muri Ethiopia haturikiye ibisasu bibiri kuwa gatatu yavuze ko abantu 48 aribo bapfuye abandi 108 bagakomereka. Hari abandi benshi ariko bapfuye ubwo igisirikare cya leta cyarekuraga urufaya rw'amasasu ku kibuga cy'indege. Wahoze ari minisitiri w'intebe wa Togo Gilbert Ngombo uyu munsi kuwa gatanu yabaye umunyafurika wa mbere utorewe kuyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku murimo. Muri Mariho wahoze ari minisitiri w'intebe Sumeyulu Bubele Mayiga yashinguwe ejo kuwa kane. Umuryango we wari watangaje ko yitabye Imana kuwa mbere. Yari amaze amezi make afungiwe ibyaha bya ruswa. Zamvile Mafe umugabo ushinjwa gutwika ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo uyu munsi kuwa gatanu yagejejwe imbere y'urukiko. Abashinjacyaha bavuze ko abahanga mu bijyanye n'amashusho ya kamera babashije kubona ko ari we ubwo yakoraga iri bara.